Hello, TUNI Kuki News Bezose na bon chaven lem na hi vin TUNI ahi MEITEI ten government jong governor pa jong akidel do ta in abana hi MLA ho jong apan monova anga adeu a khuti lova hi le mi pi ahin hel chet de hi ti a jong hi thumna anei vin Manipur government in tu ahi center government ho jo se agam sunga center government ki involved na zo se hi kha api na dinga jong hi to gon anei jingve ti hi mu ahin tu ni 27 May 2025 mi khen khat hin isei tholo vai le he POUVIN hi chewa hi adet ani kho a channel logo to hin hung ki koi jing ke a hi in video zo se chon veleu chon a thumbnail a hi adet akum alha abo na hi ichiwa hi ani kho ho hoi ta ki koi a hin la he them lo ho jong ji ji wa chu in se wa hi in tu ni hi 27 May 2025 ni kho a MEITEI gam sunga update hole MEITEI hon athum dano le ei hon ithum dano hi ipi akihian na oma ti pa hi he thein divin hin sai ke no hi tin hi chewa hi ga velo chun Manipur gam sung iga sei masang bin India gam sung neu cha ga sei le phan tu le tu a hi India adinga jong ki pa umta a hi lo le ki thang at pi umta khat jong a hi in economy langa hi India hi fourth largest economy a hi tai ti jong ki mo a hi in a hin la hi chi tu le tu a hi vanoi le si na India number li na a hung pan pa hi huti ta sang bi ase lo a hi zin hi za a chu i ti ta la hung khikit ding ham ti wang sei thei a hi point a hin la tu le tu a hi India in Japan ale khalin tu a hi vanoi le si na economy langa hi ali chan na hi apang tai ti jong hi mo ai kin ne hi chi hi iga he thei de win neu cha hin be sa in gatin GDP a hi chi nominal a hi nominal GDP a hi asang pen chu United States a hi in ani na a hi China a hi in athum na a hi Germany a hi in ali na a hi masanga chu Japan an hi ji a hi in tu a hi India hong hi ta Japan hi anga nan apang tai ti chu iga he thein divine se a hin achule in zawa ka ga se khuti ta a tu kuma a hi lawai le tu chunga hi chi India in Japan a hin khel na hi a point ho hi GDP hi ga velo chun 4.187 trillion India a hi in a hin la Japan a hi ga velo chun 4.186 le 187 chu khat bawa ki hi a hi ni za chu minor niau cha bawa Japan a hin khel a hi in a hin la tu a hi India ten a sei na wa chu Indian government in a sei na a chu a hi le hi chi financial masanga thil ki bol ho jong hung ki et nai lo a hin hi cho jong chung ki le chi sanga tam ding a hi ti a hin la a hin et masang wa jong hi chi chan a hin pha ta a hi le tu le tu a hi wa noi le si het ding a chu India hi chi nominal GDP a hi alina a hi tai ti a hi chi nominal GDP hi he theine di wa mi khen khat chun GDP a hi le GDP a alina apana hi le Japan ho hi masanga patna iti India currency sanga niem zo hamti ahin currency chungchang a hi po in hichiwa nominal kiti pen hi a hi le chun gam khatna hi I tabang hichi country hin I tabang facility anayam dammo kivet kol na lang a hi lawai le galbol na lang ti ho a hi lo le business lang agam sunga hoi ta ki vet kol na ho hi jing hinam khatla khat ki eng bol na gal na hi chi aza chom hoi avet no wa hi chi dung ju ya chu ki sei a hi bo ti hi he thiam na ding wa iga sei a hi in tu hin e topic wa hung lut lew han hi chi wa hi tu ni a India today a news ki modan dung ju ya chu Manipur government hin tu a hi a governor hi na Manipur governor pa hin a governor hi na a hi thil a bol thei po in a gam sung jong nom ta in a jot thei po in
he ta chu mi pi ki phin ho ki chat na jala chu na jam do tai ti ho chan ge hi ase wa hin a hin ni chiwa news a ki sei na chu hi le ama hi dil hi a meeting a chi a hi in hi chi airport a hung hluna hi a hungai le protest mi tampin ananga wa hi ta chu lam le na ki gol jing phan wa hi mi hoin in zo khat le dailo ta jong so the hi ti a hi security hon helicopter a hin la wa hi chiwa ko na chu namuna tha lu no hin hi chu mei le hon lim akap do ba cha cha ra sei ke no wa Manipur governor pa hin mei le ho ki chat je in thil a bol khel je in tu a hi Manipur gama ko na azam tai ti ho ajong hi thu aza za re sei jing wa hi ni chibana chu alam kai ho hui ga ba leu chun mei le Kuki hung ki boy wa patna a zo se ya pang Kuki cha te that chimit dinga thu ana phong kokomi kiti holoi hi chi ki loi khom nan alam kai a hi in 48 hours strike a bolwa shut down a bolwa hi chewa chong chu I macha a hi na a chu na lo hi chi pha na chu tu a hi a phat kitip hi la ki phin na anewa amun a hi numei ho hin a bol thei chan a bol ba chang le prime minister parlim hal pe a chang le governor parlim hal a chang le MLA hol lim hal a chang le hi ta chu minister lin ta ho lim ho chong hi a hal le jing hi ta chu pan ala wa police ho thin a pha chenga kino to wa center force or RF to jong hin na sata kino to na hi a pha chenga na uma mi tampi jong ti tong kha tho a hin la I thu sei ho hi atam zo pi hi e hon hi chi channel ho vel a hi lo la Kuki channel ho vel a chu kan ha sei pen hi Kuki cha ten ikiphin da no hi adi poi ilam ho da no hi adi thei po hi za chu lam di pa hi I ho wa ikiphin na pau separate administration I ka dei I ti win ikiphin na wa hi separate administration mong zau ji lo hi chi hi ipiti ham ti a jong hi ikiphin ding dan ho jong hi tampi an ki sei a hin la tu chu ngai ga veleu chun mei sei ho hin center government in agam sunga appoint a bol ho hi adel mang jo hi ta hi lam la thei lo ba a tha thei hi chi keu chu hi lovin kokomi ho lam kaina a hi tu a student body a hi lo wa hi le za chom ho hin tu a hi chi wa jong hi pan ala wa mi pi ho hi atosot no wa hi chi wa ko na chu Indian government noya office ke hong zo si zo chabi akampi ben hi ta chu mun chom as hi chi Indian government office ho chu tua ho state government a police khatlenin anga ho hoi lo chu sepai tama tamin anga chu hi chu ho jong chu del do wa akinel pi wa asot do wa ta chu kot akam hum jing office ki kha jing a hin hi chi hi ken masanga pana kana sai hi tain Eiho Kuki cha te hin separate from MEITEI government ti a hin hi chi ideyu a hin la ikiphin dan wi ga beleu chen MLA hon la adal hadi POUVIN I police ho la Kuki land police hi de lo Manipur police hin lai aban le I office ho jong Manipur office hin lai hi cho hi a hi the ai la ama ho ki phin no lang mo nga leo nang in strike na ball ji a hi ti a salary ho ki kat thei thil a hi in hi za chu mi pi ki tho hom hi ten police station kha o hi ten Manipur state government na ho zo si chabi kampi o hi ten hal ha thei jong hal hau te tha ki sanan ti hi chi bana chu office iza nam khan ho hi kha tu ding hi chu wa chu kei ho government ni pompi to ka wa hi chu hoi ki hong ta lo ding hi ka gam sung wa law and rule ta lo ding hi ti tai mai na sata ki phin ding ti a na sata na ki sei a hin a hin la I ho hin ila thei po in tu chunga hi mei lei hon hoi ta hin bolwa kokomi lam kaina a student body aga za kin wa student wing ho man cha wa hi ta chu office zo se kha a hi le tu a hi hi chiwa office a na tong hoin asum amu tho diu chu a hi wanga chu office kai ta loading ti na hi chu hi to bang tai ma chu ei hon jong bolu hi te police ho jong hi ngawin kitian lang hi le
ama ho alhalo la ho tan thei a hi za chu a hi thei ai le a police station chu kha pi le han hoi la ya chu kai diu a kai thei lo ting le ama ho no ma kai lo hi lo hi ji a chu asumu na chu tan di lo di chu hi chu to bang policy bol hi tin mi pin tingo hi te ti a hi na sata ana Kisei a hin la I bol POUVIN tu chunga hi mei hlei hon a hung ki phin wa hi le na sata hung effect ma governor pa na san ge jong I ma cha asei theilo wa hin a hi le ni chi hung ki pat na chu I pham te le bas a Manipur ki su mang ja chu thang to ma wa tu ni chan ge a thil thum ho a pi to ka wa ngalo dinga chi la chu e ho hi ki hut kit lo min isu boy pat le e isu boy ho chu kikina apia min isu boy lo le a thei ta tan tit e le e ki hlem lungdama itup idoi pa chu hoi lai I thun no hi tam a hi lo itup idoi pau chu I piham ti ki sumel pai jing chu hi ta hi ki lung to lo je wa boy a hin la tu ni ai mei hlei hon ki lung to ta in Indian government office ho atam jopi kha vin court hona san ge jong hi kha dinga to gon anevin mun chom hi ki phin na anevin tu a jong hi MLA ho chunga hi mi pi thalenga thu sei na hi wa hi le hungovin lang mi pi hin he thim sa ven a khoti la wa hi le nang ho jong punishment na ki pe de wa hi tu le tu a Kuki 10 MLA Kuki 10 MLA som inei ho jong hi kat thavin hi cho hi suspend bol do ven hi cho la do ven ti ai na sata ki phin wa hin Eiho Kuki MLA ho jong a ki ven thein di wa thu I za nam khat ana Kisei a hi tai na hin la tu a hi mail hei hon dei lo bola in bol ba in pei mang ding dan din muna hi oma hi tai center government bon hi ta cho a pei mang thei ai le Kuki MLA chu I piong na an mo pai diu chu ni chi tiang le chun amin sit ding dan chu za chum chu hi za chu a hi thei ai le mi pin pan lao hitin khat jong mail se loading khat jong mail se loading a pan lao hitin I gam sungo wa asumne naw jong tan loading hi ta chu pan lao hi te ama ho government to ki hian no hi te ti ai Kisei a hin I kamu vai separate administration ti wa ata a hi ki hian ding ki nom lo hi za chu tu chunga hi congress mei hlei congress ho hin asei ki na wa cha hi le tu chunga Manipur gam sunga president rule ki koi jong a fiel tai hi chi wa hi peace maintain a bol thei po ve ati chu ai wang tu ni chan ge ya chu president rule a ja chu mei hlei le Kuki hi chalaya ki kap to in mi hi za da thi ti pam lo pi chu peace hi chu khat la khat ke ka a hi ki boina lo pi chu a hi wanga ama ho gam sung si dingai thu sei jiu chu thu sei a gam sung wa mei hlei chen na si a boina a je a hi tu ni a hi chi a seu chu Manipur gam sunga PR fail tai I ma cha akana poi Manipur gam sunga boina sangta kit ta in ngeja a chu president rule ki koi jong I ma cha value poi president rule ki koi lol jong I ma cha alem lo a poi ti a hi congress on jong demna sangta a bol kit ta ve ti a hin e ho langa hi ga velo cha hi chawa thu ki ji agila gil chu mei hlei hon hi chu hoi aji do thei lo pi chu hi chiwa ki ji pena hi ipi ki sei ham tele sa pau he wa chon he deu a hin la sa pau hello ho dinga niau cha he thim theina di win pau bailam pen he thei bailam pen ding win ga sei lo hen Manipur gam sunga peace theina dinga chu Indian government ti chu mother government hin nu government hin government pi hin a hi theya hi le cha ane angai hi chi chu Kuki len hi ding hi chi hi napi thoka win Manipur gam sunga boina ponti ti na hi chu chi a meaning sa pa ho hina hoi ta hin le ting la boy ji in hin la e pa wa iga het bailam thei pen diwa abai thei pena iga se wa hin hi chi Manipur gam sunga chamna short pi chamna hen a hi lo le masang banga chamna hen itiwa natiwa hi le anu chun cha ne ngain hi chi acha men chu Kukilen hi ding hi chi chu ting la bo chun Manipur gam sunga chamna ding hi
hoi chu na thu ki ji chu hoi chu hi chi to bang mei le hon a ji do thei lo pi chu hon i ji do thei chu a hi wang ki tong thei lo chu ho hin mei le ho hon a ji do thei lo wang ba a to do thei chu drama za chum chum ma tho jong la tho do pe yung chu ho hin na ni chi chu hin tin inam sungo wa hi pu pau zo hu min zo na sei tai a hi thei a hi le inam sungo ba people movement chi piu ten I gam sunga lam kai ho jong a ki thunun zo po in hi ja chu me pin bol lo hi te ti a chom khat hong pan la chal ma chu a hi wanga ama thip le mi zo se ki thip ki hi chi chu e ku ki cha te hi chi wa people movement campaign a hin pat jong chu tu ni chan ge ya hi chi la jing han lang ama a ha bol na pen jo lam ka sunga hin lam ka sunga a hong ki pat do a hi le more lang hon jong ki to sot hen lang Tingnopal district na Chandil lang hon jong ki to sot hen lang Kampopi district in jong ki to sot hen ki bol le hong chal le hong ki mol so thei dia tu a niaw chakhat lam ka sunga pan in la wa hi chi wa jong chu lam ka zo se effect zo lo wa ki chai do ki ta hi chi pa hi he thi mo nga hi ka nam mi te ho tu nia inam gen theina inam nat na hi nat na mai lu chang nat a hi lo la khosi thi ho mai a hi ta po in inam pia denga cancel khat hi ta chu hi chi cancel pa chu ila do lo vai le inam piu ki chai thei chu hochi mai a hi ai le chun paracetamol ho ini a hi lo le pain killer ho neu cha ini a hi le chom hat lo le kidam thei chu tu chung igam inam nat na ho hi ga ve lo chun paracetamol ho mai a ki doi ho hi ta lo chu nat na ho to ga te ka wi na hi chu paracetamol mai a kidam thei hi ta lo chu tu ni a hi isung vai cancel da chu hi chi cancel pa chu ikat hla o ngai ta chu hi chi cancel nat na chu ipam MEITEI ho hi chu MEITEI to cheng hom ding a lunggel thein na lai tu ni chan ge a lung ki hiel nai lo ho chu tu ni ai MEITEI ka ma ga cheng ven kitino ma hi tai hi je a chu a hi the a hi le tu ni ai ka nam mi te ho in nam pi nat na hi nat na mai a hi ta po in nat na hi len ta khat cancel ve a hi ta hi chi cancel chu ya lai pai mang lo le in nam sunga hi cham na lo ding hi ti pa hi tunia kanam mi te hon het so ke devle ilung thimova ik koi divin ka dei sai na hi tu hin project chung chang neu cha hin sei ki ning katin project chung changa hi zan hi a jong chu in sei ta win May 30 a patna June 15 chan ge ya hi project hong ki nei ding hi chi project hi thil mai masang banga khanin ani mang mai ho hi talawa hi inam sunga ki to theina ding la inam tu le tu a is ga sei ho hi chi achi di thelo na pa hi ipiham a point chu ki he a hi chi point chu su sim phat ding ki go a hin la hi chi a result hi June July August ai lo le September sunga hi hong ki phong do ding a hin tu chunga ku ki cha ten project in a neiva pan khom hat na a hi ti project inei na chungwa hi chi pan khom hat na chu I chan ge I ge ham ti pa hi report hoi ta hong ke bolding a hi in hi chi project hi tu le tu a hi chi hla pi ding ti a hi in hi chi hi July hla a hong ke pan ding a hi hi chi na ding a chu budget ki poimo a hi in hi chi budget na ding a chu nam pi hon pan la khom so ke hi ten I gam inam nat na hi asu ulap angai tai dam doi cho ngai a hi ti a hin hi za chu hi chi ba jong hi pan khom so ke a pan la so ke ding hi theina chan chi wa pan la ding ti a hi in tu ni a hi ana Kisei jing jan ha chu kana sei pat a hi ta in May 30 a pana ki panding 15 June chan hi jong le tu ni a jong apenom hon ipi theina duty a jong chu hi chewa hi account number a hi in GPay number a hi in kana coin hi chewa QR code ga scan na pi jing thei ti a jong chu kana sei a hi in a hi le hi chewa hi mi khanen a hin pi in hi chu amin hin ta do hi tin izat api am ti ho jong hi neu cha ga velo han tu chung I project ngwa sum hin to ma sapen la tu chung project hung pang ma sapen hi ga velo chun thang pi lin tu boy ama hin
zani ahin to in ama hi tu chung I project ngwa khutlang khang hin ko amma sapen ahin alai ti hi iga het thein divine sewa hin 30 kiti zong le tu ni apana zong hi apenom chanin ipi pathewa hi tai ti chu hi chewa hi account number api na ding dol gam danga ho chun account number a ipi u ngai ding a hi in India gam sunga ho chun digital payment in a wa hi le chi QR code a hi lovele GPay number ho a ko na jong ipi thewa hin gam danga ho chun account number a hin IFSC code a hi in hi cho ngai cha ding a hin hi ja chu hi cho jong hi gam danga hon jong pan ila jing wa hi ja chu tu chunga jong hi pan laki no hi ten I gam inam nat na hi chilai hi a hi in ti a hi ichi media team in pan kila a hi chi chu su phat ding a hi lo le sim phat ding ti a hi to gon ke nei na a hi pan hin la so ke hi tin I gam inam pathinin pathei hin bo in tin ape thei lo hon jong taw na bi nei hi tin Kuki cha te ka kipun khom wa keng khat na ka din thei wa kanam lam kai ho lung na hin hei thei na ding ti bi a hi taw na inei di win jong kanam me pi te ho ka hin tim kitnin a to hon taw lo ding ti na jong hi di lo hi a to hon jong taw na tu ki thu a pan ila de wa hi chin na chunga hi sum tam pi lut ding a hi za a chu tu chunga hi mi pi hi nga jong hung ki thum a in ama mi mala ka ke approach sa sing li sing a ti chu sang som gup sang som sa in po ho in pe ho sing li sing sang som li sang som nga in pe ho jong mia umen hi cho jong chu a chaina ting la khun a ban bana in ta do deu khat na update in bol jing deu a hi in tu chung I project over hi thang pi len tu boy hi ama sapen a hin ama chunga jong ki pa thui savin ama jong pathin in phathei bo in tin hi chi sanga tam zo la hoi zo pathinin ale sanga tam zo hin pekit ta hen ti jong chu iga sei no mo hin tu ni a hi ka gam kanam ka ngai lui iti wa hi le kanam mi te ho athu a ji ke wa hi ta poi ita sa jong pan angain ilung thima jong pan angain aban sumle pa ya jong ipan khom ngai tai ti pa hi ka sei do no min hi che ba chu ihung pan khom tingol hat na hung hi ding a hi ni ja chu tu chunga project min jong hi pan khom hat na ti a hi ipan khom lo ting le khatnin lungial hoita ki nei han lang khatnin hoita inam ki pon na jong le I chang si sa I ma cha ki bol do lo hi a hin la ihung pan khom so ke wa I lungial hin share khom so ke wa ihung taw khom so ke wa sum cheng kha cheng ni jong le in se khom so ke tingol le I cho do zo lo jong ki cho do a I bol do zo lo ding jong ki bol do ai ti pa hi I lung thimo wa I koi wa tu chunga Kuki cha te bon ka sei ngai lo wa hi chi kho chi I ti lo de wa hi ei hon pan ila lo wa hi le I nam sunga pan la ding am poi ti pa hi I gel so ke wa pan ila so ke di win jong ka hin tim kin nei tu nia MEITEI hon governor pa ka del do tai a hi lawai le hi ta pan kala wa hi ti ho chu ei hon jong iga het theina deu masanga pana Kuki cha ten jong hi chi to bang pan law hi tin MEITEI government ki ti hi Kuki gam sunga del mang taw te ti a pan anakila le koi machan ina sa POUVIN tu chunga hi MEITEI hon pan alawin a thing noi hon na sata to sot novin masanga pana ama ho thing noi pan na cho hi le Manipur hi India gama ko na atuma ke vai po ding ti hi ama hon jong to gon anei jing wa hin ahin la thing noi ama ho jong hi atam bi ji wa chu ki to theilo wa alungel wa ki to theilo je a chu ama ho la ama ho ki ka jong boina ama ho government le ama ho thing noi ho ki ka jong ki to theilo a hi je wa chu I ma cha lo hing theilo wa pang khom theilo wa tu ni a jong hi boy jing wa hin hi chit to bang a hi na ka a chu tu chung boy na a Kuki le MEITEI I hung ki daw le ama ho jong he athing noi I za na mat apang khom theilo ho jo se hung pang khom ta a hung pan khom phat na chu tu a hi mi pi ho suma pi ki wa ki phin sa wa masanga pa na ina thu mu kum I za na khat Indian government in a phin now chu tu chung chance a hi ti a hi mi pi a hin to sot no a hi in tu ni chan ge awang hi India pana achoma ki vai po ding ti pa seido nai po a hin la an na to alungelu
alung thim ho thil protest bol dan ho event na hi le hi chiwa ko na jong hi het thei hi ti pa hi tu chungai ka sei do nomin kanam mi te ho e hon jong hi chi to banga chu Manipur government na ko na kapot do no me iti wa hi le Manipur government mong kiti hi I gam sung wa I function sa lo de wa hi ti pa chu a chaina I ga sei te o hin tin tuni Kuki news be zo se na chung oven ka ki pa in bon chawin pathinin phathei na bo jing taw hen